بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. براين عزيز سيدين هجا أم ويدا وشاشد داجرن درسن ميراسي فرائده أم هاتنا سر متن منهاج أوكد بيجي ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال. وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة ولو فقدوا كلهم. يعني أو إنسان رجالا سبيركا حمي موضع كرن تكس نينا ببن وارث موروث که طریقای من العرضه. اصل مذهب امام شافعی اوکو ذو الارحام نابن وارث ولا يرد على أهل الفرض ذوي الفروض رجي أم جاري دي رد ناكن ليه بل المال لبيت المال أم مال طريقة بيت المال مسلمانه لبلي. وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال متأخرين فتوى دانا متأخرين مذهب الشافعي فتوى دانكو وقت کار بیت المال نساز کار به وجه زمان ما بالردی يعني بالرد فتوى دانا على أهل الفرض غير زوجين. اما رد کن دیسا ذوی الفروض رد کن غیر زوجين جنو مر نتدنه جنو مر رد لوا چناب. اما چرا کن ما فضل عن فروضهم تشتش فروض ومان زده بالنسبة لقوري نسبة فروض و اما جارل دي ورد فإن لم يكونوا أوجنينا صرف إلى ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين أبكم ذكر كلي خارج يدي حميد ذوي الأرحام من الأقاربش أقارب کسی نزدیک میتی و هم 10 اصناف 10 صنف. أبو الأم باب الدية وكل جد وجدة ساقطتين هر جد و جدت پیرک و با پیرک و ساقطا قاعدة ساقط بنا وجهه وأولاد البنات زاروكن كجانا وبنات الإخمة كجن قرانا كجن برانن وأولاد الأخوات زاروك خشكان وبنو الإخوة للأم زاروك براين دايجنا والعم للأم مامش طرف دايجنا وبنات الأعمام كجن مامانا والعمات كجن متانا والخالات كجن خالتانا والمدلون بهم جب واسطة واتن دجهن ميتي أم حميد ذوي الأرحام. بله امجاری دی ام هات سر فروده کو خود تعالی القرآن پیروز ده تقدیس کری. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى 6 فردن هاتین تعیین کرن هاتین تقدیر کرن دی کتاب خود ده 6. النصف يعني نیوه يعني نصف نیوه bir/2 فرد 5 فرد 5 کسانه زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن. فردا میری که وقت پیرک و یاد دمرد نزارو که وهنه و نزارو که کره وهنه او زارو نلازم ایوی میری که جبش کی بده بلا بابد او امر تو زارو که ونینه نزارو که ولد ویجینینن کره ویجینینن اما هنگه نیوی زلامه و وضعیت ده و بنتن بعضا کچکه اگر تنبت و تو کسی دی نبن امدنه
تبرا برا نبن ويبكن عصبة أو بتنبت أو بنت ابن عيني هكذا أجر بجا أب بنت نبت بنت ابن هبة أو جي تنبت تبرايك وبجرين عصبة جي برا نبا أمني بدن فيجي أو أخت لأبوين أبن هبجا نابن خوشكاش دوباب أو جي تنبت أو لأبن أنخوا خوشكاش بابي بجا وقت أوجي نبا صفات هر كاجي منفردات تندوي هر جي تنبن أما همي جي دو في التنبن بله والربع الربع يعني چاريك أنكو بير بلو دارت فرد زوج لزوجته ولد أو ولد ابن فرد ميرا يا ميركا يا زوجية وقت زوجته ويراش بيرك ويراش ضاروك هبن أنا خو ضاروك كره بيرك ويهبن ولزوجة فرض زوجتها أمدين بيرك ليس لزوجها واحد منهما وجه يك جواز مزلام يرين يعني إن ضاروك زلام وهنا ونجي ضاروك كره زلام وهنا تبلك كتشك مسألة و زوج و كتش و كر زوج دویده ده چاریه که دستینه اول ربع مدا یک مدای ما سسیاجی هم دو دادن کر و هم یکیشی دادن کتشه به هفر عصبانه مگو وقتی کتش ما بحث کری مگو لازمه کر ویره نبد کو بگرین عصبه برای بتر اوه بده برای هاو که عصبه دویده دیسا بیرک هیا و باف هیا و برا هیا بیرک مدیسا چار یک دایه چارا یک ماست سه باف عصبه ما سه دانه اف حالت بابه برا ساقطه برا دما باب و برا باب و زارو کاره به وارث ساقط دبد بله والثمن فرضها مع أحدهما ثمن وجا هشتگ فرض بیرکه مع أحدهما يعني يان كره مريه كره ويهيا وان ضاروك كره مريه ويهانا هنگه ثمن بهراوه وجا مثلا ام دینا قدین الویده دا زوجت هيا كوير كتش يمريهنا زوجات هشت یک دستیند ام اصل مثلا خوش ویدگین ام دویجین اوه هشت زوجات ما یک دایه ما هفت هر کر که دو مدانه یک مدا که چه جیبون هفت و یک جیبون هشت مثلا ما سراسته و ثلثان 2/3 فرد بنتین فصاعدن اگر دو کج بن و بهتر بن ثلثان بهروایه و بنتی ابن اگر بجا کج نبن دو کجن کره بن فاکثره بهروانش و اختین فاکثره افهر دو نبن خوشک بن دو خوشکو زیده تر بن بهروانشی لابوین او لابن چش باب دیو باب بن شقیق بن و چجی جبابه بن برای خوابتن ویده اوه زوجت اوه دو کچ اوه باف زوجت هشت یکه دو کچ ثلثانه 2/3 اوه باف bir bölü 6 artı عصبه چمکی کچ هیه مثلا مش 24 مسه دا زوجت ما 16 دا دو کچان ما 4 دا باوه به فردینی فرداویه ما یک دا باوه جب عصبتینی چونکه دو جهت باوه دا جمع دبن جهت زویل فرودیه و جهت عصبتیه هر دو باوه دا جمع دبن ما هر دو دا جمع کرن و ما مسئله خواه به فی شکلی حل کرد انشاءالله ام حتی ویدئو کدی ام بدومینن بمینت خیر و خاشیه ده